di Patikianon, di hari nauli, di hari nadinggan. Di Panako mata ni Arion, nako malauli, nako madadinggan, dihita saluna. Nunga mardalan sudi ima adat kamatokat tay, ima nunga di pasar tulang puluh sabut, song-songoni nunga di pasar hula-hula, rajai shopping, ima ulos tujuh. Saya mana putih nauli man, nanti kama salut na tujulan na ringon. Songoni mah di nang dihita saluna. Saya dipasu-pasu Tuhan mah hita saluna. Buti mah. Oleh tema di doma satu nami na tuto di uta ope diamu tulang nami do ulo nami. Asa mardos ni bahamu lo papuh tu kami inalah mga buhatan uli hatan dari kami siap burani hasuton. Jadi semula tiba di Tuhan mau tenang saja. Anong puro berdalai ulo tay bekas sejarah nolong lepas masuk abang bulan tu jauh-jauh ulah coba tangan. Jadi rumah pasata lagi soal ulos parpudi so persirangan cak kami pulangna diberi nami songsori nang celak parasuri nami ulah cukup buat buat asal setuju tu waktu tidak mengguru ngatu ulang pasata kami atagari hata pasu hata pulapo ketama-tama na isagi ma so hata ni dewa aku sapul pitu na jumlah 10 jadi hata na uli hata pasu hata pulap pulap pasata mi aku mau mai out marto ngani jamu Ma tutu. Oleh tema dihamu tulang naidon bulan-bulan nami. Loloan nomor suap-suap pilu. Jumolo tamado hitaman to koleate tutuhan tanah tua de bata disiala palsu-palsuna dihita saluna boy hamu tulang nami rajai gultum do sormen nang hula-hula nami rajai lubat tuluan marne yang lakka di baga hipason dina lau patupahon adat targel lengomuna tuhami babakpahan dinam jumolo dialap tuhan ta amanami siat to bagason Mas Sebosado rohani nami dan keluarga sabutna tadi wilu hami raja bolon tulang na tujuh alai rodo hamu mangapuni rohanami pas haton holong nasian tuhani mahiti-hiti tulang nado hula-hula nami raja itu beturuan mulai tema tulang nungga di pasar tamu ulos persirangan ulos saput songon tadani holongmu namar bere anggiak matulang ditang yang munai dihabudian di damang nang bostang tadopi di donga bagasol saput akan nauli saput akan adenggan dihami salutna peparan napi nupos munaon tardu mobi diburu muna nang pahupumuna unang marnalo jahamu tulang dinalaho mabuat tangiang anggiat songon pita nakin tulang ngutung sada pe pahopumu na tidak dikon di bere munaon sada do mataniari ale sudido di rodangi mataniari hati urun di pertibion anggiat matulang sahat akka tangiang doping pangidong munai suang-suangni nang dihamu raja nami hula-hula nami do baturuan dinang masa naduk-duk di inanami rodo hamu patuduhon songon dia holong muna nakar dowi masai duduk masai gulap masai besar rohani nami alai di gohi hamu do holong munai magide-hite ulus tujung setujung manian akka sudeda lumun di nami jala pos rohanami tulang anor ditikina ukabamuna ma tujuh asaboy diberikan nami hati uron dohot akan naruda degan tujuh lanon bolate pa pala pusi dohon nami tuhamu tulang nami do ulah nami nang donga sahuda nami na tua ni huta harbangan ma adalah tuhuta balatuk ma adalah tujabu hata pasu hata gabe nang pinasak muna tuham pergila muna bapahan apu nami ma hot martonga di jabu asa sahat sahani solo sakat ditunggu untuk buktian lunga sahat di pasar tamu ulos perkilengan muna pasato saput tu bere puna tulang
nang hula-hula nami pasat tong 7. Sahat maha bisa luda tu panggabian, sahat matu perhasan, toktong ma didongani Tuhan. Oke dihapun tulang nami sa tapo ujung ulot tadi panututon, mardos ni roha marajay, dinalaho, manutup di bagas tangyang. Tabasa na marta kita. Di bata jauh ba amanami na barabang sa ibara icak. Tumpe di bagasan habot di roha kami, apalagi bagasan tikion. Toktong lo kami madok malati tuho, ala dihatam na madok, ahapin na masa tunga-tunga nila, toktong lo madok malati. Di bata jauh ba manami, lunga di iring jalan tubuh kami, sa tunga-tunga di bagas na bibig, lama dapoton keluarga ni amang guru nami papahan, na di bagasan si tahuno, apalagi bagasan tikion. Tima ali Tuhan anang jumul borka amang guru nami tunga-tunga di bagason lama dapat toko kebata jari stop payana takas ali Tuhan uboto kami tumasay duk tumasay berat do si tahun nonon tarlumo bima una guru nami nama kabalu ko amang guru nami on tongsoon nang tupaw nami asimarwam ali Tuhan pemana mangalihon gogo pemana mangalihon pura-pura sumuro Usudai keluarga tarungi mau pura-pura do tupaw punami nungo pasahat kami hari Tuhan pulau saput Tuhan menguru nami dalam pagidon nami matuho asa saput ma akan naulun nalinggan pasu-pasu tujulan nado hidup bangun ni keluarga na tinggalon ni amang guru nami song-song ni nungo di pasahat bulan na siya 7 napatudukon mulai siya dari yon apa matutup sudah tanggung jawab di keluarga penabur nami ada pos dora nami itu kan mau toktong do amang nabur nami masih kat tutup para pos sudah ya tuh nama pudora nami malu sudah akas tahu mau latih pada fasa terlalu itu kan yang malu pihak kolon nami di bagasan sudaron maulau nami utamian asimaram ada Tuhan jong-jongi maulau nami di bagasan sudaron asal lihat berdala berdinggan kawasan ngapun dan di luarmu mulai tempat pasar terang itu kan jalur makan yang panggilan ilir namyon nausuk bahwa kami tuho mari tiana Tuhan Yesus Kristus si dua jalan cukup kami markan yang kami tuho asli rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong rohani di bata ama do para saudara itu para wadiama di mana mengaramoti tasawufna Malaysia tikio sa troli cari na amin.